Saya kira kita yang sudah layak memenangkan pertandingan ini. We had so many chances. Kita punya banyak kesempatan, peluang. Still not happy with how we behaved from the counter press. We knew it. Discussed it. Players forgot. Not focused. Ya, namun saya masih tidak kurang bertanya senang bagaimana caranya kita bereaksi ke counter attack. Kita sudah mendiskusikannya, kita sudah berulang-ulang kali katanya mengutarakan ini. But we had different plans for different situations in the game. Namun kita punya rencana berbeda-beda, situasi berbeda-beda katanya di dalam